अहनबदा मरोइबा पाव सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता कैथेल फंबी इमा इबेल सिंगना हिंग यारेक्तुना खोंजंग संगसिले अमदे बॉम पोखाइबदा मिसिमिना थोखिबा लाइसोक खुलदा मखाताना बॉम लेरंबा थेंगनरे मरी लेनबसिंगना यंगसिनबा खुंजासिंगना पामले मिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्य सभा पास तब यारोय बिल असि यानिंगदे अथुबा मतमदा बिल विथड्रॉ तौगदबनी हाइना ngarang khwairambन कैथेलदा पोटफम फंबी इमाई बेन कयाना वकत खोंजंग चथदुना मिफम पांगथोखरबा मतुंगदा ngarangdagi hauna lambida ahing yarektuna खोंजंग चंगसिलकले मसिना मरम ओइदुना khwairambन कैथेल ngasisu mi amata पोटफम फमना खिद्रे थंगाल कैथेल पाउना कैथेल अमदे बीटी रोता दुकान सिंग थोंग हांगना खिदे बिल असि करिगुंबा मियामगी खोलाव ताबिदना पास तौबा थोकलबदि थाजदबा मवंगदा तंबंगमदबा खोंजंग कया चंगसिलकनी हाइना इरमदम कनबा अपुनबा इमालुप की प्रेसिडेंट बिमोलाना ISTV न्यूज दा फोंदोरकले निथोयगी राज्य सभा मिफमदे लोइदि फावबा अकोय फमगिनी अदुगा मसाइसिदा हौजि हाइरिबा बिल असे असिगी CAB से हे विड्रॉ तौद्रि फावने कोइना फमदोरिसे अदुना कैगुंबा सेशन जिगी मनुंगदा विड्रॉ तौद्रदि अदुम मतोंदा लाप्स ओइजग्रदि फाइ अदुना तदना नमदना नमफुदा प्रजागी मायोक्ता अदुगा मियामना पामबगी मायोक्ता करिगुंबा बिल असे पास तौरादि कोइ इमा इबेनसिंगना मणिपुरगी CSO सिंगा पुंझलगा अकनबा खोंजंग सरकार के मायोक्ता चंगंगनी मतमदा अखोई निंगथौबो सिलोंगदा कौरगा सोई लौखर मतुंगदा अखोई कबो तंपा लेमना पिथोकीदना इंडियाना मोइगा बर्मागा याननबैदमक्ता अखोई बो अंगांग मचा थेंबदौना कबो तंपा पिथोकीदना अखोई हौजिक थमोइ खुतुम सु लैरिबनी हौजिकसु अदुगुंबा बिल असे याम तमथिबा बिल असे असमदा मितो लांगनिफु लैबदुबु फाजल आकांदा अखोई नमदना तपना तपना अखोई मिसिंग यामजद्रबा अखोई येलो मिसिंग से मुथनबा अदुगुंबा अरोनबा लालोंगनी अदुना मसी याम जाथीबा अदुगुंबा अखोई मुथनबा होनबनिना अखोई मसी याबा सुंगम ngमोय इमाई बेल सिंगना खोंजंग चंगसिलिबा असुगी सरुगमा ओइना नोंगालमदाइदगी हौना खरमबन कैथेल तमना पोट योनबा लाकपि नुपि कया थत्तुना चंगहनखिदे अमरोमदा खोंजंग चंगसिलिङै चैरक्ता रुमाल तेंगदा दुकान हांगदुना पोट योलमी हाइबा दुकान अमा कैथेल फंबी इमा सिंगना पोटचै चैखाइदुना मांगहनख्रे नाकालामरुमदा खरमन कैथेलदा पोटफम फंबा यादबदगी इम्फालगी अकोइबा मफम सिंगदा लैरिबा कैथेल अमदि लंबीगी नाकंदा पोफम फमदुना पोट योनबगी चांग हेनगलकले लमलोंग कैथेलदा हानादगी हेना पोट योनबा अमदि पोट लैबा लाकपा मीगी चांग हेनगतखि नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लैसोक्ता हंदक फेब्रुवारी की तांग अमदा बॉम पोखाइबदा मसन मनाव अनि लैखिद्रबा मतुंगदा मफम अदुदसु बॉम अमा लैरंबा थेंगनरे मखातानसु बॉम लैरमखिगद्रा हाइना खुंजासिंगना चिंगना हौरे लिंगाकना बियेंग संगबीबा खुंजासिंगना पामले हिरमसिदा पाउदा ममा अना हौजिक लेजरीब मफम नोने डिस्ट्रिक्ट की लैशोक विलेज चतखिबा फेब्रुवारी की तांग अमदा पामलौ यानबा चतपा मतमदा खंगहौदना मफमदुदा लैरंबा बॉम पोखाइरकपदगी लैखिद्रबा मचिन मनाव अनिदुगी मयुमक्तदने पोखाइरिबा बॉम सिंग असे करमना लैरंबनो हाइबा अखोइना थिजिलुबा मतमदा 2015 दा इंडियन आर्मी की गुरखा रेजिमेंटना मतमदुदा लैशोक अमदी अकोइबगी खुलसिंगदगी लालहौबा तकथोकनबा होटनबदा मसिंग खंगदना कापखिबा बॉम सिंगदगी पोखाइदना लैहौबा बॉम सिंगने हाइना लैशोक की खुंजा सिंगना फोंदोरकले खुंदगिना ग्राउंडगिना कापसे हौरे बॉम कापसे असी जगह मखैसे कापे नुमि सुपसे कापे नुमि हुमनी ने मोय कापसे मोय कापखत मखै 10 मुक कापले 10 मुक कापरगा अहुम मरीदी खोंगनी मंगा तुक्ति खोंगरोयबा अदुबु लाइबक थिबदी 2015 दा थौदोक अदु थोखरबा मतुंगदा लैंगा की मरी लेनबा सिंग अमदी थौदोक अदुदा चेनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना यंगसिनबिदबना ममांग सहिदा अंगांग अनि सीखरे अहुमना सोगा लेहौरे हंदक सहिना मचिन मनाव नुपी अनि सीरे ममा सोक्तुना लेहौरे ISTV न्यूज ना नोमखक थिजिलुबा मतमदा हारिबा मफम अदुदा पोखाइदबा बॉम अमसु थेंगनरे अखोइन हौजु उरिबसिने मांगदा लैरिबसि पोखाइदबा बोम मनी मसी पामलौ यानबा अहन मना पामलौ यानबा मतमदा थेंगनरकपनी
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯣꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤ ꯀꯤꯕꯁꯨ ꯀꯤꯕ ꯁꯨꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯤꯡꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯣꯝ ꯇꯥꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯗꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯕꯣꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯔ 2015ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯕꯣꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯑꯈꯨꯏꯅ ꯀꯥꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯟꯄꯨꯏꯅ ꯀꯥꯃꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯊꯥꯎꯃꯩꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯍꯤꯞꯂꯝꯕ ꯀꯥꯗ ꯇꯨꯐꯛ ꯇꯨꯐꯥꯏ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ 8:30ꯗ ꯆꯠꯂꯦꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯌꯧꯕꯗꯅ 11:30ꯗꯅꯦꯌꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯁꯦ ꯆꯥ ꯊꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯔꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯕꯣꯝꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯕꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ ISTVꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯑꯕꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯅꯥ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯂꯩꯁꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 1 Citizenship Amendment Bill gi mayokta main pek na sangsilliba khongjang gi saruk ama oina ngasi Sagolban ingudam leirak masinda ingudam leirak maira paibina lambi thingduna wakat mifam chathakre amaromda tera kaithel da so ideal club amadi maira paibi singna lambi thingduna wakat mifam chathaki Model Club singa makha amadi maira paibina lambi tangkhai thingduna Citizenship Amendment Bill gi mayokta yaningda ba phongdoktuna wakat mifam chathakre maira paibi nupi amana Bharat lengangna chatharakli ba thawong asibu pendaba phongdokhi Citizenship Amendment Bill pass tawbini haduna Rajya Sabha da pass tawbini haduna thori base masi akhoi Manipur da laiba akhoi lamdam si yeromi si mutna ba moina silapa adu Modi gi yamna phatraba darong amani Moirang patlaw laikai da lamdam adonggi maira paibi amadi nupi kayana bilge mayokta yaningda ba phongdoktuna wakat mifam chathakre sangsilakpa khongjang singda saruk yagani haide Ngasi yupung taret makhairom taba matamda Porompat Police Station gi manung sanba Khatrigaw gi Avas Ground gi nakanda laiba dukan amagi mamangda sakhangdaba singna IED bom ama thamlamle bomb disposal squad na asoi angam yaudana lokthokre Nambol Municipal Council gi manung sanba Council gi Ward number 9 da lupa lak manga changna saba Moijing Komang Thong asi BJP Manipur Pradesh ki Vice President TS Basanta amadi Nambol Municipal Council gi Chairperson CS Basanta na sangaduna miyam da khusna kre thoramadu da pradhan amadi councilor kayasu saruk yakhi TS Basanta na ngasi sangari ba thong asina miyam na chathok chasin tawbada chauna khudong chahalagani haikhi नरेंद्र मोदी जी की सबके साथ सबका विकास अमसुंग श्री एन बीरेन सिंह न लुचिंगबा अदुगुम्बा बीजेपी लेड मणिपुर सरकार ना असिगुम्लबा डेवलपमेंट असिबु यामना अखोगी यंगजन बिदुना अमसुंग मयाम चौखुट मिनबा हाइबदो ओइरसी हाइबा वाफम खरसे थमजरगा आई स्वाइट सिमुलेशन जरे Community Development Center, Healthcare Center, The Addiction Center, Thobal, Pakhang Khong Lerak na puna sinduna Drug Abuse Prevention haiba hiramda School Ojasing ki oiba Capacity Building Program amang asi Thobal gi Chief Medical Officer gi Conference Hall da pangthokre National Health Mission Thobal gi District Program Officer amadi Healthcare Center, The Addiction Thobal, Pakhang Khong gi Project Director W Biren yauna mari lena ba miyoi kayana saruk yakhi W Biren na Ojasing da tangai fadana khangan da yadabadagi training program asi pangthokpani haikhi workshop on drug abuse prevention पाठों जिसे मानते कोई हलू से कोई स्कूल से मरु न छात्र चिना जासा भी हेंगरे से मसी से मधु ब्रह्म तो ना कोई न भगत के हाथ न कोई वजह से ngasi वन ट्रेनिंग से कोई कब जब नहीं अदुगा छात्र जिंग जो कुमार ना प्रॉब्लम भी तो कोई न पुरा के छात्र कुमार लोई न कदे के समाज से कोई छात्र से मरु होई न छात्र कुमार तो पुंची कलव दे के हाय बकी एमने ओजी तो कोई किसी ऑन जैसे प्रोग्राम
Thinungai mamangi sarukara yauna loktak pat ki sarukta bird sanctuary semgatkani hariba asi lakliba tang tara manga phawagi manungda handoktrabadi mathangi numit tang tara tarukki ayuk pung taruktagi matam kaktana didim lambi thingjinbagi khongjang jangsilagani haina JAC gi secretary Naurem Rupachandrana hairi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯊꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯕꯥꯔꯗ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ JACꯅ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯒꯤ ꯉꯥꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯔꯦ State Health Society Manipur amadi MBC Center Search Imphalga khusamnaduna National Health and Healing Sunday Health Camp ama MBC da pangthokre thoromaduda State Health Society gi State Mission Director Dr. S Manikanta yauna mari lenaba singna saruk yakki Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram gi consultant Plurajanna pangthokliba camp asigi matangda wafum kaya thamlakli lakpa angang sing gidamak oye so ingkhat lakpa angang sing si mi mayam na khangde khoi school oiwo khoi leikai do oiwo aduga even church na shu makhoi ba identify tabudu kyam leite adagi main oina adoma pokhatle akhoi gi speaker na dungang bini adu sigi health ki awareness ki di health check up ki di akhoi masha phaningai gidamak spiritually physically mentally mi mayam si akchang pharaga hingningai gidamak program si pokhatli bani aduga akhoi si tie up tauba अखोई मेडिकल टीम नसु चर्च दरकार ओये चर्च नसु मेडिकल की टीम सी दरकार ओये अनिमक से हैंड इन हैंड चटनिंगाई की दमक सु अखोई सुमाइना अखोई मेडिकल ददी सी कुंबा से टाई अप कैम लेते अदो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड अखोई पुखत लिबनी Nauriya Pakhang Lakpa Kendra gi manung sanba Mongsangai Gram Panchayat Changai Pro Mamang amadi Nauriya Pakhang Lakpa Gram Panchayat ki oina miyo 85 da Ujwala scheme gi makhada gas connection pibaga loinena lemna gas stop amadi cylinder yanthokre Imphal West ki Adaksa RK Tarunina makhatana gas phangogdaba singda su khudong chaba asi pikhigani haiki sida phanghodi haina mi painingai leite priority card pai bogoi mathang tawrakani si AY gi group se loisan graga priority card pai bogoi mathang khoi arrange tawdogi loina silangna leijari ba phangdaba singdo ada enroll tawba matam dar link yawram ba singdu di yaroi du yawram da ba singdu di loina khoi gi leitaba gas leijadaba singda loina amama mathang phangna baina tawjare adu ngasi su khoi gas yang khaiga mangani yen thoksari se mathang polling mathang laaga aduna khoi sida khoi gi modi bu adegi CM Biren bu honorable CM bu nusibiduna mayamna khoi gi moi gi kano si tawbimal khangna mathang so dum tekta kaidana pana baina haijari Ujala scheme gi makhada kumbi kendra gi MLA S Birana imung chani kuntramari da gas connection phangan khre ngasi BJP kumbi mandal amadi maibia gas distributor na kumbi Satipur mayai lekai community hall pangthok pathoramada kumbi municipal council gi chairperson W Priyoranjan yauna tai pradhan amadi councillor singsu saruk yakhi scheme asigi makhada hojik phawada kendra gi miyoi chani pansupna tareta kanaba phangan khre hairi hojik marak thana ten me plek amatang laujari The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Matram. Lagiba February ki tang nipal irai numi National Deworming Day numita sahi amadagi tara mapal fawda laiba ngang kudingma til laitana bahida deworming tablet lemna pijagani school da ming chandaba mati school ka daba angang singdi anganwadi center singda hidak pijabada yawi gadabani February ki tang nipal da hidak pijabada chithau ba ngang singi damakta lagiba February ki tang tara mari da hidak pijagani il laitaba masamau phaba angang singna thanba bharat ama ohelasi Honda car ki mamal February ki tang amadagi hengale adubu sangai
Honda da February ki tang tara phawda booking tobi ki ba customer singda ariba mamal da car sing yon jagani customer sing ki damakta lupa lising tara mapan dagi lupa lakh amal lising kun mga phawba ki discount su pijari Honda car sing asi Japan ki multinational company na sabani anoba technology amadi safety feature kya yauri Athuba matamda gari airport road ta leiba sangai Honda da lakbiu amasung khudong chaba sing si lawbiu The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Manipur ki ahan ba 24/7 lamjing ba capna miyam gi sebada leizari Manipur ki district sing amadi mapal lam sing da chanana bagi book tobiu luhong bagi akhanaba discount su pizari contact tobira 1800102799 amadi 8794613154 Notice the ahan mo in a National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in a sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for all mission ki makada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panchoi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hum doyang duk jare miyam financial facilities sing lobi na bading sing jare Panchoi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies Wabiraganu yumda anaba ki seba tawbina bagidamak wabiraganu Medillion Home Health Care Service Manipur na adom gi mateng pangjari 24/7 nursing care at home medical oxygen home delivery medical equipment rental service home sample collection physiotherapy home visit Agupa marung gidamak Medillion Home Health Care Service Manipur near Jennings Hospital making healthcare accessible and affordable Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Break itungda taramna oksari makataba pauda Phairen gi mangani panban numit asida Universal Friendship Organization na chahi khudingi pangthoktuna lakpagum handak chahi gi su ngasi ayuk angan badagi hauna pautak hidenda iru iseng tawraba matungda Imphal East ki ibudo pakhang bagi khobam oiriba pruk saubida lamdam asigi tongan tongan ba mafam dagi lakpa miyoisa kayana ibudo gi khobam da thawni thawram pangthokki asigumba thawram asida lamdam asigi horak ngai dagi lairak miyoisa sing amata oina punsinduna akhoi gi saktam kaitharakadabadagi kannaba punna hotnaminarasi haina miyoi kayana phongdoknarakle Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Federation gi ani suba sahi ki mifam lilong arapte awang lekai da pangthoktuna Sagol Sem Nimaisan amasung Soibam Birmanibu mathang sitna President amadi Secretary oina khankhre Executive Member singsu nauna chimdok singjin tawkhre thoramga mari lenana Federation gi General Secretary Biramnina lengakna Federation gi phan thadokpina ba appeal tawkhi Pitokna 2016 gi benefit screening tolo ekabasi to bitokan pipa lona akogi federation sigin female part of the nani ba akogi skill development providers inda akogi ngasi ton ba training program ka patok ka basi phale ka bun mong wa ja basi mong na tho da pitok na ba sarkar puning chinjen Angang singbu soidanamaki school la thabira o haiba program amang asi texam da hawdokre ZEO Zone 3 Thobalgi makhadalai ba texam girls upper primary school da pangthokpa thoromaduda mahairoi singda lemna school uniform su yenthokki thoromaduda texam gram panchayat ki pradhan L Iboyaima Thobalgi ZEO AIKS Binodini yauna school management committee ge member kaya su saru yakki School ki headmaster and Tombi Masana lengakna khanana paikhatliba angang khudingmak lairi hen bagi pandamadu mai pakhan bagi damag thorom asi pangthokpani haiki Sarkar giri tashenamaki aikoi karathengam pibani adubo akoi school ki management committee na thorang tawjaraga hariba angang sinasida school horpa matamda dairaba chhatra muktanina uniform selaga school ka bangamna bagi damak akoi nangan thorang tawjaraga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ Khetrigaon City Block ki manung chana leiba Nauria Gram Panchayat ki nauna saba Panchayat Ghar ngasi sangakre thoromaduda Top Nauria Jila Parishad ki Upadhyaksha Tama Devi BDO W Nando yauna official kayana saruk yakhi BDO Nando na Panchayat ki khuthangda piriba khudong chaba sing thabak oina onthokpagi mahutta sel lokhat khraga thabak tawdaba sing ain gi mateng loduna makhoina tawkhidaba thabak sing adugi sanpham lokhatnaba thorang tawri haikhi लेगदबा लेर असी हापसी मसी सासी मसी ड्रेन चनसी मसी हाइकोर्ट से खन्नर मखंग सिदा पगी पंचायत न थादा पिनगा एंगोंदम थागत पिने थादा प्रमाना एना वनर वर अकोई मैडम डीसी दम थादा मतन सिदा डीसी दगी मु अया अकोई मैडम अकोई जेपी रोंदा थादा अकोई लेबर बजट से वाइदगी मरु होइबसे चही दुगी मथंग चही द लाकदबा प्रोग्राम से UFO Imphal East Headquarter Number 1 Langthabal Kunjagi Taramapalak Suba Raging Degi Thoram Asi Sanglena Sida Pangthokre Thoramadu Dalamdam Asigi Tongan Ba Mafamdagi Lakpa UFO gi member Kayana Saru Yaki Ujala Yosna ki Makhada Hairok Indian Gramin B Track na Thobal Ningombam Ideal Youth Club ka Kusam Naduna Thobal Ningombam gi Khangal Aba Miyoi Kunmanga da Gas Connection Pikre Thobal Ningombam Lakshmi Bazar da Pangthokpa Thoramadu da Ward Member M Somerjit Yauna Miyoi Kayana Saru Yaki Bisnupur District ki manung sana laiba Naran Saina Lakeview Ground da District Level 8-man Soccer Football Tournament hokre hokdokpagi thoramda Moirang Kendra da mirep oikibati S Santikumar yauna mioi kayana saruk yaki Ahoba numita TYSA kwakta na tiktek Moirang butai vrekta gol mga marida maithiba pikre Eastern Sporting Association namadi top awang laikai mahila mandal na sinduna Khetrigaon Kendra MLA N Indrajit ki miyang makhada Kendra sigi manung da paikhatliba chakhat thorangi thabak sing punna khangminabagi thoram amangasi ima nongmai laima community hall da pangthokre thoramatu da MLA N Indrajit Pradhan Merapai gi president yauna miyoi kayana saruk yakhi MLA Indrajit na miyam gi chakhat thorangi thabak ti thabak na oina utkani haikhi Citizenship Amendment Bill gi mayokta kaithel phambi imai bel singna hing yarek tuna khongjang jangsilli amade bom pokhaibada misimina thokiba lai sokhulda makhatana bom lairamba thengnare mari lenaba singna yangsinba khunja singna pamle Hosiki oina di ISTV na pizaba Manipuri pau matanga sa daloy sanjari miyang tabiri ba pumna makpo amuka na kurumjari